Awusangisala lithuba sibonge nje into ihambe kahle kakhulu sonke siyibonile sidonse yona emanzini esibhethi lokuyi team lesiyadiko ke ka Premier League lesiyidayile ekudlala nayo sidlalile nayo ku league first round nanga second round yawina nge first round sawina nge second round but le stage lesikuso na tournament lesikuyo I different so le form league ayisho lutho ngala nakuya ngathi nje utilungiselele kanganani so ilungiselela ke emanzini esibhethi kuthi next week mazidlala nayo simeke sure ukuthi sayi eliminate simeke sure ukuthi mhla ka 3 iGreen Mamba kufuna ibonakale khona idlala kuma final so nyalo nje siyabuyela sibuyela kuma drawing board siyoplanana siplanela lena game lena kuthi le team lena sifuna umeka sure president wacela kulabadlali wakhipha imandate ukuthi yakhe imandate yakhe ukuthi siyiphakamise le nkomithi for the third time siyiwinile ka2 so nya this year kufuna siyiwine ka3 so sita umeka sure lokho ukuthi le phupho lakhe le achieveka sikamember nje ma supporters ethu ukuthi akayilungiselele lo mdlalo lesiya kuwo omkhulu kakhulu so atsinga kakhulu lena final before the final ngomdlalo lona lokufanele ukuthi usimixe kuma final so naloyo muntu lothi part of Green Mamba sicela ukuthi abonakale ukuthi ukhona simeke sure ukuthi siya advance siya kunawo nekubonga nje ukuthi basetala ukutobukela lena mdlalo siyacela ukuthi bamane bathi phathe kahle bameke sure ukuthi bayaphepha nabaseta emagamini balala ukuthi icwayiso temgwaqo ukuthi the tournament lena is preaching about that ukuthi siyacela ukuthi bonke emaswati aphephe aya stadium phinza ajika abiyele emakhaya ngabathembisa nje ukuthi mhla ka 3 iGreen Mamba itabi khona kuma finals ayigonyama cup idindini final ngathi lawo in the history onke lama club la mfo athatha bakho lawo in the history